Kem ki pulet jaka jelag goa ya uwe usamla ubadang arpo arsnem karta. Ki pulet jaka jelag goa kila kem na une usamla hadin ba mau ula penyabian ya kasamla jong uhi. Ki pulet jaka jelag goa kila yoban kem na une usamla men kakanyau terik ubnai jun usnem arhajar arpausan. Bat kila yoban kemru nakasnang haboli kata hapa kajela karena taka. Haba pai sakane ka jingjia layathu bakini ki arnguchi samla kidai napo ka nongba Bengaluru. Henry kidan ya ka jingtmu jongki pan bakin lega sapo goa bakin layatho senan sapo goa. Henry haka jingya maya ne jongki haka lenti ka bakidang ya sapo goa. Usinrang usamla ulap bitar bola ada katari na rendang ya kene kasamla jong u. Barhaba pai pan nakalia ki pulet kile thu bau ni usamla uroshan ulap penyap ya kasamla jong u ka roshni hakasnau pratap kata hapa klauba. Bat kini ki arngot sikurem ru kide ki belayalang la kembasan senami bat kila perkhat bakin yatho apa goa kenapa kinya syong ya sarengkat lang no. Henry ha ketika sengi kakanyau tarik pat tang na idau ibarit baria usamla ula ada katari na pedat ya kesamla. Ki pulit kila yo ban tam na ru sei na ru ya kamet joka samla juk ni usinrang ka roshni na po ka klauba hakasnau pratap nagar. Bat ki pulit joka jela gowa menta kita pelong ru ya kajing tokit ke babania. Hakabai dai berkene ka jingjia bat ki pulit kendang ai susu ya ki detail hakabai dai bat kene ka jingjia. Te ayu pai ba pidan ban ang halor kene ka jingjia. Na ba janman ki sngi janman ki por ka jing penyap si samla ka jujia kha kha bai hapo kari India chongi. Saya komen hapo chokane ka video.